Ese ni iki cyihishe inyuma y'urupfu rw'umunyamategeko wari uzwi mu kazi k'ubutabera? Ni gute umuntu wari usanzwe ari umwanditsi mu rukiko ashobora kuboneka yapfuye mu buryo butunguranye ari muri rigori? Uyu munsi ku Itohoza TV Rwanda turabagezaho inkuru ibabaje kandi iteye urujijo yabereye mu karere ka Nyanza. Bienvenue kwizera niko nitwa. Iyi ni Itohoza TV Rwanda, icyo gukora urakizi, reba aho hasi handitse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika, by'umwihariko amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu Rwanda mu karere ka Nyanza. Mu karere ka Nyanza haravugwa inkuru ibabaje y'urupfu w'umugabo witwa Rwamurima Theogene wari ufite imyaka 37 y'amavuko, akaba yari asanzwe akora nk'umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye. Amakuru aturuka mu baturage bo mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Rwesero mu mudugudu wa Bugarama bavuga ko uyu mugabo yasanzwe yapfuye mu gitondo cya kare ari muri rigori iri ku muhanda. Abamubonye bwa mbere bavuga ko yari aryamye muri rigori, bikagaragara ko yapfuye, ibintu byateje ubwoba n'amarangamutima ndetse n'agahinda mu baturage bahegereye. Umwe mu baturage yagize ati twabonye umuntu aryamye muri rigori tubanza gukeka ko yasinze cyangwa se yarwaye, ariko tumwegereye dusanga yamaze kwitaba Imana. Amakuru akomeza avuga ko hari umumotari wamubonye bwa mbere, abona uwo murambo wa nyakwigendera ahita atabaza inzego z'umutekano. Icyakora mu buryo butunguranye uwo mumotari yahise atabwa muri yombi kugira ngo akorweho iperereza mu rwego rwo kumenya ko niba hari aho yaba ahuriye n'urupfu rw'uyu mugabo. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziratangaza icyateje uru rupfu rwa Murima Theogene, gusa iperereza rirakomeje. Abaturage bavuga ko nyakwigendera yari umuntu uzwiho ubupfura, utari usanzwe agirana amakimbirane n'abandi, ibintu bituma benshi bibaza ikiba cyamugejeje kuri uru rupfu rutunguranye. Hari abakeka ko ashobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi cyangwa se impanuka itunguranye, mu gihe abandi bakeka ko ashobora kuba yahuye n'abagizi ba nabi cyangwa se hari ibindi byihishe inyuma y'uru rupfu. Ubuyobozi bw'ibanze bwijeje abaturage ko iperereza ririmo gukorwa neza kandi ko ukuri kuri uru rupfu rwa Murima Theogene kuzamenyekana vuba bidatinze. Ni inkuru irimo ibintu byinshi bikwiye kwitonderwa. Kuba nyakwigendera yari umukozi mu rwego rw'ubutabera bituma uru rupfu rufata indi ntera, ndetse hagakorwa uko bishoboye kose kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Kuba yasanzwe muri rigori bishobora kugaragaza nk'impanuka cyangwa se ikindi kintu cyihishe inyuma, cyangwa se hakaba hari abantu bamugiriye nabi. Ifatwa ry'uyu mumotari ryerekana ko inzego z'umutekano ziri gukora iperereza mu buryo bwimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Wowe ubitekerezaho iki? Ese ubona urupfu rushobora kuba rwatewe n'iki? Andika igitekerezo cyawe hasi muri komenti, ntukibagirwe gukanda like, share ndetse na subscribe ku Itohoza TV Rwanda kugira ngo ukomeze kubona amakuru mashya kandi yizewe ku gihe. Bienvenue kwizera niko nitwa. Abatari bahari ndabibutsa ko twari turi mu nkuru y'umunyamategeko Rwamurima Theogene wari usanzwe ari umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, yasanzwe yapfuye ari muri rigori mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana. Umumotari wamubonye bwa mbere we yahise atabwa muri yombi mu gihe iperereza rigikomeje. N'ubundi gahunda ni yayindi, kanda subscribe Itohoza TV Rwanda ukomeze ukurikirana amakuru mashya, tuzagenda tubabwira amaherezo y'ibi bintu. Naho ubutaha mu kanya ndabazanira andi makuru.